Kani ka digasnong law sa otun Shillong. Bat ha ka digasnong ka kunhun UPCN kalalet ha ka dong Block 5 ha ka yeng jo ingkong Banosha Wankar bat uba Roy Par Karaswai. Ha ka yeng ngile kendo yu kun prang sni jo ka yeng usamla Mebon Wankar. Usamla ubadan digasap bandrodor. Hendrai umdai ubakam sengutanat pat bandro hakikot niki canvas. Hendrai ukamplet jengmut bandro hagi juti kentup iki bela rem bat kijan. Maria rung haga kamratia ajong u hagi saudong kenro. La bani kindak jong kasap jong u. Usamla Mebon Wankar ulah sedang manplet jengmut ban penjanai ke nigasap jong u dang naduk kesnem arah jarkat kendai da ke baminot top ban rodor hagi juti bat kijan pong ban penlong yaka kum kalat kamai hagi nigajuk kerdo kam sorkar ke pemerintah. Kajing nang tengah anang he ngasu pet nang nang tengah ki video saya ki badan aku YouTube udah ya ayo ban sedang ningkong eta kapur bang arang di kelas yet andre men suang asyik sedang man ngadro haki kod peji kemo judro ki bagi wei taman adu ki por bang di haki kelas 8 kelas 9 kum tu asyik sedang man pendroi ki perlakot jong ki maralok kum tu dia akan tahi ke sedang kawan kajing sultanat yang ama ben draw haki jan kina baikumnya ki banga sultanat baban rote ki juti he yang ki kamduna mau ke breu ki ba draw haki juti bon ki balek ba haki kot he dia tahi ngasih dio jing sultanat ben draw haki juti. Gibon ki design hagi juti kalong bon mau ki design ki kung ki dor jong ki player ne ki dor jong ki bot bon sen te ki bro ki sit pha draw yang ari ki dor jong ki bot ki dor kartun kum ta ki bro ki bon ra berem long ki kadan ki balak khoj rong te ki bitnat shot tu karong ne ki kwa ban ana da koi karong tengah sit ban ai te ki bora da ki bathamai pat te ki long ki bon ra be ka juti ka plane ka balie ban te na ai pa to ki design ka ba ki kwa ma ki adu menta te bala le ki la dan ha po sispa tali sispa jer ki juti
em ningkong tengam sedang raban shim bisa sedang mendraw so jong dia te tu ngas sedang menbuat social media egom tu te gi sedang yo ki brio egom tu te dan men jong men atmi jong aruhi iba ai ningkong gajuti jong ban mendraw te ngapen draw te nang tu ski ki brio gi sedang men yo kan ka sab mengatan te gi sedang manfaat Usamla mebon wankar ubadang pulia BA menta ha Sherpi College Shillong. Kumni ha baulat por na kejing pulia bat ki kam yeng. Uplet jing mot bet yakan ka kam drodor. Kebala pa dro de ki breu na keleng kanong ba Shillong bat ki basiu ru da kador. Asdang man sutu tadi na do man chamsna mi u arja ka khandai al asdang to ban kamai hi melumala kat bangayo ang to ski ngal asdang man train ro hi la dia ta ka bape ki video se ya kata ka dorte ya ka bamentang empat kat bangas empat kwa ra bangan sim ka dor ka bahe namar nga kwa ban sutu lang hi ki we namar nga sutu ba an rasim pala de ka dor ka baram ro ki bro ki num kwa shu kinom la shu pot ban siu te ngam kwa ba katu kador jong ka jingdro jonga kan long kat kador jong katu ka juti te long da kitit kano ka juti ka bosan spa te ngan sim so kador hi san spa te la long no double lam la long no share jar te na hele ban penduna hi kador ban sim Uni usamla hadian ulas ngothu bakadan kayo bat kalat kamai lada uplet jingmut ikan ngakam kumta na kalyang juu udon ru gajing ang nuot bon persyang ban penjana syuk-syuk ya kini kesap juu kenang bon la ban pentelapat ya ka kum kakam ka ula ban trei pandau na yok baiseng ban tiet syuk-syuk ikitiar bat ki rong ki rup ki badan kam adan cuman bangan pentipet syuk te gidang bun hi kitiar bangadang kwa rohi bantiet namar ngirang bu pisah namar kilong kibaram kirong ru kiba kidan ki edi kibaram hi kirong ru te nang tus kiski ngakwa ban pelang pisah da ka ba kamai kumni hi bangan tiet kitiar e ki jingdan kamra bangan ya on pet ld hoi ngan dan tu ngakwa ban kamai hi na kane ka kam namar kum ka pathai mentate rong ban yo ka kam ri kam de ka basok tengin hap ya punan kami lagi sab kiba uble ulai